девчонки, будем збиратися на баль. Ой, які пригожуньки, ну чистые принцеси. А тепер глядите, як треба танчить вальс. Раз, два, три, 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 раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Привітання, Яна! Добрый вечер, Топа. Не кричи так, коли ласка. У нас репетиція балю. Ой, Раз, два, три, раз, два, три. Коли хочеш, долучайся. ха, я ще чого. Да не цікава мне твой баль. У меня есть машинка. А где буслик Тёма? Няма, пошли у гости. Раз, два, три, раз, два. Ну с кем же мне теперь погулять? Раз. О, Яна! Ты кидай ты своих лялек, давай в машинке со мной. Я? Ти що, Топа? Ваші хлопчукові гульні зовсім не цікаві. Наши не цікавые. Да это ваши. От суму померти можно. Неправда. Нема Правда. часу з тобою справчатися. Правда. На полю треба рихтуватися. Коли не хочеш, дик не перешкоджай. Повторим я ще раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну что цікавого у гэтых ляльках? Інша справа машинки, ці футбол. Вось гэта я разумею. Толькі як одному гулять? Ух ты! Чародейная палочка! Ой, Феечка її знов забила. Треба сховати. А може... Кажеш, Яночка, не любиш хлопчукові гульні. Ха! Доведеться полюбить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаю чаровать. Яна одразу про ляльки забуде. У машинки со мной гулять Яна будет. Топа? О, а гэта чиї тут ляльки? Як чиє? Твої. Ти ж тільки ж з ними гуляла. Я? Не може бути. З ляльками? Не цікаво. Спрацювала! Зараз сапраўдная гульня почнеться. О! Машинка іншая справа. А ну отдай зараз же. Янка, гэта моя машинка. А тепер моя. Класная. Як твоя? Отдай зараз же! Я ще не перешкоджай. Яна, ти чого? Я думав, ми разом погуляємо. Те мало, что ты думал. Мне и без тебя добро. Ой, як добре я наїде. Цікаво, чому? Зараз розберу і погляджу. Де молоток? Не чапай! Чого? Я тобі забороняю! Чого? Одійдіть, лепі покуль цілий. Чим би я її відкрити? Чи молоток? Ой, это ж не Янка, а некая хулиганка. Только коли б я ведал. Не треба разбивать машинку. Яна зламається. Чапися, я кажу. Я машинку разобью, коли она не открыться. Не дам. Отдаси. Не дам. Это моя машинка. Ой, ну что ты... Феечка, ратуйте, верните нам Яну. Добрий вечір, сябри. Ой, Топа, Яна, перестаньте зараз же. А хай ён машинку отдає. Это моя машинка. Феечка, ратуйте, верните нам Яну. Ой. Откуль вернуть? Яна ж тут. Это не Яна. О, вот, Ой. бачите? Справді, Ой. на нашу Яну
зусім не падобнае. А гэта ўсё з-за вашай чарадзейнай палачкі. Ну нашто вы яе ўвесь час забываеце? А мы тут чаруем. Значыць, я вінаватая. А мне здаецца, Топачка, што ты. Ой, ну колькі разоў казаць, што чужыя рэчы, асабліва чароўныя, чапаць нельга. Эх, Топа, зноў мне ўсё выпраўляць. Раз, два, тры. Ой, што гэта было? А? Чаму я адбірала ў цябе машынку, Топа? Ну, я просто хацеў, каб ты полюбіла хлапечыя гульні. Ты мяне зачараваў? Не хвалюйся, Яначка, ужо ўсё добра. Але б ты на сябе паглядзела. Ну і намучыўся я з табой. Так табе і трэба. О, Ну, хопіць вам сварыцца. Топа, а мне здаецца, ты нешта павінен нам сказаць. прабачце. І ты, Яночка, і вы, Феечка. А ты болей так рабіць не будзеш? Ніколі, Яночка, не буду. Ну што, мір? Мірыся і больш не сварыся. Ну, вось і добра. А я пакуль чароўную палачку схаваю. А вы мультфільм паглядзіце. Глядзім. Ой, добры мультик. Але я чамусьці так стамілася. Не дзіва, такі дзень. Таму хуценька чысціць зубкі і ў ложачкі. Добрай ночы, сябры. І Салодкіх? чароўных вам сноў. Феечка, толькі не перастарайцеся з чарамі. У мяне ўсё пад кантролем. Бывайце, мае маленькія. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошенят и закрывай. Бай.